tin work order lova na tho ti hi nia contract na rei to tak tho si lo hi alo nual maya an thok seng lo ni mokati maya chu wang chuan kum thum china upa khakan han thliara kum thum china upa to contract pe to na la tho si lo chu kan han ena an lo tho to chuan an tho chin kha bil pet tur kan tia kan pe ni thok mia lo kha chu ti ngai na om to lova thok du lova kan ngai thok thei lova kan ngai kha tiang kha laps deposita engemaw zat kan puang to bok ti kha kan soitel du a tin work order til lova na tho hi atam ang reng khop maya pu speaker azot tu kan member zo om tak pu roba ya chan thin na khan ani deuh bera tam na hi han pek sak ram te u ati ya kharon ngen zui saka ngai poi mo ram po kan lo tumanga amaro chu document om tlat lo la hi kan buai na ni antinan renovation of Rajiv Gandhi Stadium Aizol FC han ti te hi noi som ni pasari vel alo ni a then laying of artificial turf at Rajiv Gandhi Stadium han ti te po hi crore nga ania kan handap ngata file chuan as instructed by higher authority ti che hi kan huni khatiang kha alo ni hloma chu wang chuan administrative approval angaya expenditure sanction angaya work order angaya khatiang omlo khachu min ron bil ringot se min bum dong e don lo ti po kha kan hetaloni antinan o speaker ming mera ming ten lam ta ka chuan nia zo na le ngam po ani chia lo boka kan soibel du oma heta point ka soi to Rajiv Gandhi Stadium astroturf football astroturf pha kha lung leya kot khe sawanga pha theilo lak sun ngai Rajiv Gandhi Stadium sum kan nei thowa lung leya mi hi ala pha thei si lowa tin kot lamin lak sun ngai an ti box ya da pon phal lowa huna chu wang chuan Rajiv Gandhi Stadium hian public interest tak general interest ni boka phaila nakina lung leya phana tur chu kot khe fel huna Rajiv Gandhi Stadium kan sum dai hian kan tiang ti la sarkar order om thlap meeting po nei thlap ani ti kha ka soi to ming bera kan soi ta an soi ta ga chuan kan soi lenga tin order om lo ka department om angkha ani ka ring lowa kha pungun an dimida post soya chon hu kha ka hriat pui ania chon hu chu MP fanin tuna hian sumpo sangson thlap to ania sanga wero kha chu sarkar thara an take care to an ti a kha ania chu lo chu work order om lo om kher tho ang chi kha chu a om ka ring lo a kan pe zel don ti na mi le ole ngai la chun som zel ngo ruling lam ni om takin helam pang kan thu soi yan ro soi fi ngau zel maya hi chu akal phung chu ani lo tin a rim kar soi fia lo chuan thu dik lo mi pin an thedon tlat ani hela hi in chan zel da le thil fia da tu ne lo min zo ta ka chang ni min zo ka chan kha ngai thave mai tur ani chu mi ron soi fia le zel hi kan practice dan ani lo wa tin pu soi fia lo lo tuk po hi dik bik chuan lo in soi fia ngai hi kan tam khop mai a hi chu kan soi zel lo long chu mi ma ka soi du chu point of order te hi pu speaker kan member te hian kan business rules kha proceedings book kha lo chiar mun te se point of order hi enge ani kan session chunga point of order kan din pui reng hi point of order thling pakhat ma kalamulo chu wang chuan kan mi siu sa ni hang te hi chiarila point of order atlin chuan ngoi turani Chief Minister po ni se min point of order arrest wanin angoi turani angai thaturani ma se point of order tlinglo ma ni sul nu por so soibam du na vai mai kan din pui a he ni chu phalo chi ni a khongai khala ka kan soi fia du rem cha kan la lo lo nge kan ma khan om veka rules kha ke ula rule number 334 kan point of order chung sang asya chuta chuan asya chuan
point of order raised hey na ta chu rules kalin statement an tian constitution kalin thil ti omem dan kala omem ti khani a tin point of order raised lo na tur ta chu member hian information a deal tur ani lawa kha para rule number 334 para 6 a le bia khan information a deal tur ani lawa ti le opposition a safia tur ani lo ti omani a member shall not raise a point of order a to ask for information or b to explain his position ti omani chu vai tu na kan house leader in a soi khachu a valid deu em o chu kati a tin amai ro chu mi in statement siam aduni chuan house a 335 rule number 335 khana siam theni mase chu mi tu chuan secretary ne na in writing in a pe anga speaker in arem ti chuan ti statement a siam du chana kha fiata kina jek turani ti ani boka 334 le 335 ka kan ma chewa khoi lo ani la tin kan ngen du chu member te minister te amo tu te po ni se statement pe turin kan in soma statement pe laya lo in au boemo lo in ti boemo hi chu iching lo shamila he dik tak chuan in aming in speaker kan nia a kai shoi tu kan ni a member te kan zalen theu ka du a kan du zong te khanan sei hi a hanin khapi a she om ti mi kan ni a amara chu kan speaker hi ane mani ti hi ari ring khop ania member te zalen na ka pek du wang chuin heng te po him se thiam ula in khap ngai mo in chutti ngai mo ang boro chi thleng lo sam samila ti kha arem sak ema point of order sang khan kan safe le du bokani ti khan khoi in house leader sai tu la nei chon ko speaker kha kan dan chu cheng khop maya mani in safe nan point of order man lo tu ti kha lo in sia kul mai ni kha zom from toila thangotang then elai Rajiv Gandhi Stadium chungchang kha tiang kha an mamo na te alonia thil ti thei ani chuan sports council atangin danangin an process turani danang thapin an process anga administrative approval an deal anga expenditure sanction an deal anga work order bok turani chutiang omlawa thunei tu sang jok tan thu min pek angin ti ri ngot atanga hetiang nga hetiang zat man tho hi a hrisel lovani chutiang bokin mual lung thua hockey ground na hian noi samruk pangaman work order tello pek ani a ten zotlang indoor stadium a laying of badminton carpet noi thumman boka ten chon huwa hian noi somman kan soi to kha boka ten sangau playground na noi somman boka parva playground na noi somman boka sai ranga khwan ei lo lai ro min tia feel ka lai noi som turania atia miron thing bok ton he hianin khatiang ringot mai kha kan lo pe dong e don lo kha hiat thiam kha har le to maya chutiang bokin lung puizol local council ten lo lai ro min tia feel kan laia JCB kan roya darkar za kan roya chumi man chumin pero ron tile bokani tu na hianin khang kha tam taka oma tu na kan monitoring committee po hian hei lo hi tam tak an hai chuak me kani chu press conference te kova soifia te pon tum ni in karia tiang hiania thil hi alo por khop maya khatiang kha amuna kan kala kanin tira mi hian cheng heti sa miron thing ringot maya eng ma document om silova kan sports minister in lo tiro min tie lom ti tongkam ringot ania ati tak nge tak lo po kan ship thei to box silova vain teu kanin tia kanin tira na te lo tho tak khachuanin a thae kan tia kan pe ram ani chu tiang chuan na extra min siam nim ang khop maya hetiang hi sarkar kalphung thara chuan om to lo tura kan ngai ni